siyoba ingqobo ibandla uJehova alenziwuyena ngenqando yakhe ayibangi ayihlukani siyabona amazembe izinto ezenzekile emhlabeni amabandla amanye aqalwayo abakhulu kakhulu kodwa ahlukana asebabuqeqeni amanye aphele ngoba abamambanga nokuthandazwa kwaJesu onotshweyo uJesu masehamba u-17:21 baba balokudosile egameni lakho ngiselakho sengiza kuwe baba olungileyo angikhulekeli uba ubasuse ezweni ngikhulekele uba ubagcine ebudeni yazihlambulula mina bahlambulule labo ngeqiniso angikhulekeli bona bodwa ivesi 2021 khulekela nabo abakholwa yimi ngeziyabo uba babe munye njengawe baba munye nami amen baba munye nakuthina kwezekodwa mdumile awuzwakali somthandazo endlebeni zamakhoba ngamangala uma ngaphakathi kwethu lamvukana lomthandazo